duže držati, jel? Pusti dva koljena. Ostalo na snima, ajde. Čekaj, Sanja. Snima. Ja sad viđu gore tiši. Snima. Neka ti snima. Ćemo vježbati, ja? Tati, mi tu možemo sad odmah ovdje. Ajmo ovdje. Jedan performans ovdje da izvedu. Ja, ono je bilo strahota. I koliko si ti galamova na direktora. Jebote, kako si ti galamova? Što nas nije pustio da idemo na takmičenje. A ošao Bobo. Ošao Bobo. Opet sekciju. Koliko si ti na njega stezala, ona jadnom šta je to samo nešto mi kao dobro. A se sjećam kad smo išli bez Grčića, za loptu kad me uzeo onaj Ratko. Ko se sjećam da smo išli? A kad smo išli za Kalča u centar za socijalni rad, koji mi imamo rezultate? Kada je ošao u Zemcu, neće niko. Koji mi rezultate imamo, čovječe? Najviše skupljeni novin. Kad čuo, počeo sad tu djecu rad, neće nikoga ovaj. Koje? Šta? Od kad smo ono složili prku za Kalča, pa za loptu, pa od Branka. Ja bih rekla da bi sad drugačije se to rješavalo. Sada bi se Sada bi ja, sad to mi riješi. prvo očnije bilo, ali mislim... Dobro je, ajde, znači. Moramo se slikat zajedno. Jel ti nas snimaš? Ajde. Ja, super, stav nas na Facebook. Ele, dragi, svi, eto. Govor, speech. Kada je semafor zatvoren bio, pojava moja, kada smo da... Ajde, zla isto bio u toj Ne može, Zlaja se nije odbio pod pazuhom. Zla je bio u toj sekciji, ja sam se odbijala. Još sam s poslom, nemamo. Zla isto to i svi naši dječaci, je li Šavija bio u tome. Svi Sadja, ti nisi... Ja sam recitatorska bio kod nasnice Sonje. Sad inače recituje Andrićevu poznatu pjesmu Ostaje tu ovdje, sunce tuđe gleda. Misliš Antićevu, jel? Ne, Andrićevu. Aj, nema veze. A ko je bio još osim tebe dječaka? Čaka, samo ja. Pa ne, bilo je 5-6 dječaka. Mora je dječaka. Manje ga. Ja, 3 ili 4. Troje, možda ovako 3 dječaka. Sad bio dječaka, bio djevojcije. Aj, Hlavi, ti si tu. Nemo, ja ti nisam da ono pa dobrim uglom. Odlično ste, imaš kontra svjetlo, osmije, nešto sakrito. Šavija je to. Samo Zlaju malo. Umiraj. A možeš li mi objasniti zbog čega ti imaš želju da razbiješ Šaviju? Ne. Imam ja. Čak što Možeš više. objasniti zašto si napustio, koja je to, ritmičku sekciju? Pa zbog direktora.
Ako možeš i voli me, ako znaš, takni me tako da ni meni ne bude lako. Koreografiju malo, koreografiju. Ajde malo koreografija. Doživni me, poljubi me, ako možeš i voli me, ako znaš, takni me tako da ni meni ne bude lako. I onda svi stavljaju ruke na guscu. Everybody! Kako je nešto? Evo, sad možeš uključiti taj diktat. Ali hajte iz početka da ponovo snimim. Da budeš se sjetio na vrijeme. Pa nisam znao, pjesma je došla iznenada bez najave. Evo, Željan, On je postanut. Ej, pita Željana da li je on, Željan, jesi ti plesao, kako se zove pjesma? Ja mislim da je Želja bio. Semafor. Ja mislim da je Jel Želja glumio se Ja on? nisam siguran. Četvrti C. Želja, ako si ti bio semafor, migni nam. Zablinka. Zablinkaj. Daj neki znak i koreografiju, molim te, Željana, Moraš se javiti na vrijeme, jeste. Da, na vrijeme. Onda ćemo se online dogovoriti, pa ti tamo u Australiji vježba i ćemo ovdje zajedno Online. sa svojim kengurima. Što niste snimili zajedno? Bilo. Čekaj. Ti neki Kako ide? 3, ono ohovi se. Ohovi se sajdu. Ne može. Ohovi se sajdu. E, moj Đura, ufatili su me na lijevu. Stana i stucka. Ali 10 jaja nije ti rekao trebaš kupiš. Donesi sladoled i 10 jaja, sladoled, a dijete od Ono, zašto odmah dopli da ga gađa s tim jajima, mislim, ja